Dobri večer, početovani patrače Patrice, najnovšu emisiju Dobri večer Vojvodino. Tako na počatku opace jaki zmist vas čeka ke dostanjece znami pokonjec. U peršej časci emisiji Dobri večer Vojvodino, Zecinski švet, u kotrim po pristajemnih rubrikoh Moj ljubimec i naš recept, pririhtani prilohi o aktualnostoh u Kocurskej i Đurđovskej školi. Kad pojdem do Verbasu, ljubim s babu pravic kolači, kotrivi potraju jak veciki. Do njih ize 2 vajca, 200 grami cukru i 200 grami margarinu. I to dobre vimišati. U druhej časci emisiji upozname vas s penzionerom z Verbasu, kotri pripoveda o svojoj ljubovi gu fotografiji i gu literaturi. Niemal ja odrezenu tematiku. Robil som i najčastejšie pejzaži. To bolo veľa chodzenia, panorami, jednu tematiku som najupornejšie robil, a to bolo rozpadovanie, ščezovanie salašoh u Verbaským chotare. Baš to Kocurski hotar je toto. Malžanska para Bokšić z Đurđova ma zajednický hobby, a to za zberovanje, restaurovanje i čuvanje starih stvaroh, kotri na odredzeni sposob čuvaju prešlost od zabuca. Воду за студньох od 1970 roku, keď u Đurđove zrobený vodovod pomali zamenjovala voda zo ščopoh, a kupatila, ktorí potom dobudovani do zabuca driljeli velji predmeti za otrimovanje osobnej higijeni, jak so i toti, ktorí začuvali Bokšičovo. Prešlej soboti u prostore Kulturno-prosvitnog društva Karpati u Verbaše otrimani 4. festival horskoho špivanja. Nješkajša emisija za dzeci i dzecinski švet, sostavena zo zveci tematičnih calosoh ta okrem stajemnih rubrikoh, jak co to naš recept i moj ljubimec, pririhtali sme i aktualnosti zo Kocurske i Đurđovske osnovnej školi. Buli sme i u Ruskim kulturnim centre na probi folklornej sekciji. Opaďme, ktorí to školski i zvonka školski aktivnosti pricahuju uvahu naših najmladších. Na nješkajšej odini budeme reciklovať, znači zostavovo pravíme nové, všetky toti materijali, ktoré ste prinesli, pokrasujeme nješka, znači dugovi, potom rovno toalet paperu, gombički i všetky prikazky, ktoré ste prinesli, pokrasujeme i napravíme, znači reciklujeme i pravíme umetnički djelo. День защити животного štretku 5. juni u calim Švece še označuje zo zrižnima aktivnosťami, že by še javnost pozorela na velji ekologijni problemi i potrebu čuvanja životnog štretku. Mi še na terenu prešvečeli, že školjare osnovnej školi Bratstvo jedinstvo zo Kocura už maju ekologijnu svidomost. Oni stari paper i plastiku nje rucaju, ali hasnuju na hodzinoh podobovoho vihovanja. Reciklovanje to vidvojovanje materijalov z odpadu i jeho ponovne hasnovanje. Tu se uključuju zberanje, vidvojovanje, prerobok, vyrobok novih produktov. Reciklujeme pretože bismo mali čistu i krasnu planetu. Reciklujeme pretože čuvame životni stredok. Reciklujeme pretože pravíme novi produkti. Reciklujeme papier i karton, plastiku, sklo. Reciklovať môžeme i metaly, drevo i druge. Reciklovanje. Ja vam často reciklujem. Časne slovo nje frantujem. Čuvam svoje okoljisko, ta zo sljašoh i dugovoh švitko napravim bavisko. Moji ruki mali, schopni, ljubja robit zima i strovac. Pravi zdacu za ambalaži, već je bavizi radovac.
Deň planety Žemi slavíme 22. apríla. Všetky deti sveta teraz zvíjajú hlas. Chceme čistú planetu za nás. Teraz sme deti i budúci ľudze. Buďte rozumní, bo planéty nebude. Hajde, všetky v jedno, bez prestávania. Čuvajme planétu od nestávania. Pýtáte, že co to ľubov, a ľubov to mám aj táto. Ľubov to bratí sestrička, ľubov je to baba i títo, poláskajú líčka. Ľubov, to cožka najkrajšie ľubov, to naša planéta a najväčšia ľubov, to deti zo celého sveta. Ľubov, to cožka najkrajšie ľubov, to naša planéta a najväčšia ľubov, to deti zo celého sveta. My barz ľubíme, buď kreatívni, všeda, co pravíme. I to nám se barz páči. Zo čoho starého vše napravíme, daco nové. Zo okrúhloho kartónu od toalet papieru sme pravili pachuľky. Tí sme pravili i zajačky za Veľkú noc. Na pohár abo dúňač polipeli sme paličky i dobili sme krásnu vážnu abo švíčnik. A suchý konáčky je všadli kolo nás. Tyž tak na dúňač môž polipiť i švetlené žito. Zo skorpočkov za koláči pravili sme krásne kvítky. Ich sme pozbývali na drotlik, ktorý sme obmotali zo želenú pantlíku. Na zoria sme boli u cerkvi i priniesli sme pošoceného žita. Z toho žita sme napravili venčíky. Toti venčíky prikašujú našu učaľňu. Každé doma má styroporný tačnočky, u ktorých sa kupuje poživa. Len takú treba zeky i možno napraviť kvecíky. Na podoboň sme maľovali morské dno. Papier sme ofarbeli na belavo. Potom sme dugovi polipkali na papier i dobili sme prekrásne rybky. Rižne kamečky sme priniesli zo zlietovania, dačo sme zalipeli alebo namaľovali na nich. I dobili sme jednu prikázku za obotný stôl. Zo plastičných fľašok pravili sme vaznočky. Odrezali sme 2 fľaši, polipeli i prikrašali so s gombičkami, perlučkami, mašličkami, salvetkami i so kolačárským papierom. Za Veľkú noc sme pravili pisanky zo zhužvaných salvetkoch. Remíky sme napravili zo spaličkoch, ktoré sa pravia zo znovinkoch. Červená fľaša od kečapu. Daku spovystrihujeme, polipíme i červený kvítok hotový. Zo škatulí možno praviť i tačnočky. Krásne ich odlípiť i do nej môž položiť papier, klajbáši i druhé. Za 8. marec sme mamom pravili šerca. Vystihli sme zo kartónu šerco i vec sme polipkali na nich salvetky. Na salvetky, na tú podlohu sme polipkali i kvíca. Pravili sme i kvecíky zo plastičných fľašov. Ostrihli sme spodok plastičnej fľaši. Boky sme im postrihali i pozahynali. Na veľký plastičný fľaši odrezaný fľaši sme zalipeli salvetky. Krásne vypatrajú. Do nich môžeme naklásť klajbásy baviska.
Вітайте у нас. А знаєте більше, у кого то у нас? Де прийшли? Того тижня školjaro Gruskого odzeljenja peršej klasi osnovnej školi Jovan Jovanović z Majzoš Đurđova našćiveli buduci peršoklasniki. Po zakončenju urjadovej časci, odnosno upoznavanja i čeranja darunkoh, ščezli rozliki medzi domašnjima i hosami, ta u školskim dvore šitski vjedno špivali, tancovali, a na koncu še i pobaveli. Gdje vi to Nješka prišli? Do škole. A ti už bula daraz u školi? Nie. Jak ti še pači? Fino. Do koho vi prišli tu? Do pajtašu. Vi vaših tovarišov bar skrašnje dočekali. Co si im hvareli kad vošli? Hvaljali smo im vitajce. A to znači će bi se opušćarit? Že bi še prijemno čustvovali. Hej. A jak ti še vidi, jak bilo Nješka tu? Krašnje? Hej. Co ste šitsko robeli? Bavili smo se, počitovali, špivali. Češko to u peršej klasi? A nije tak baš. Co ste učeli u zabavi? Cista, storu, pismi. Raduješ, že budeš do školi hodit? Hej. Jak vam še pači tu u školi? Fino, fino. Jak vas dočekali to ti pajtaše? Fino. Co vam oni podarovali? Bomboni, šerca. Ali i vi nje prišli praznih rukoh. Co im vi podarovali? To ti jagle pezi i to ti... Ruki ste vaše risovali. Hej. Čuvaj mi ore, da ne budeš slep, ako budeš slep, Hto vam bul tu u hosto? Zabava. I co oni robeli tu? Bavili se z nami. Vi im coška i porihtali, tak? Hej. Co? Povedz mi. Mali smo ful močkita, na cestu smo ih položali, ta bi padlo šercoči, motilji, već kad smo na štapići i već kad šo sušalo, ta smo farbeli z lakami. A co vam oni podarovali? Oni nam podarovali da jaki lepezi okruhli i darunok jak palci, šaka, ruka. I jak vam še pači to daruno? Bars fina. Co dumaš, budze im češko u peršej klasi? Ja думам, že не буде. A jak že vam bilo kad ste počinali? Super. Hej? Hej. Dobra, a co ste šitsko naučeli u školi? Zdavac, odnimac, do 100. A čitat? Čita, z drukovanima pisac, za spisanima, čitat. A jeste veljo učenja u školi? Nie, dakus. Dakus. Co bi vi posovjetovali tih svojih tovarišoh? Co treba robiti kad će počinje do školi hoditi? Treba bus dobri, posluhni, sluha za učiteljku i tovarišoh. A co še nješme robiti u školi? Nješme še utari zbritke slova, nješme še bic. Vodi z uslovini. Nješme še bic vodi. Bic z uslovini vodi. Muše naši z vodu od domu do fljaške. Jak ti še pačal tot dzen nješka u školi? Bar svino i štešljivi. Bilo bar svino djeci u školi. Baveli smo še... Vi ljubite kad mace hosoh? Hej. A preco to krašnje kad hosci pridu? Bavimo se dojeme, naprimjer darunki dajaki. Vižo budeš babi. Ideš do cači.
Пририхтуючи нешкайшу емисiju, були сме и у Новим Садзе, точніше у Руским културним центре на пробидзецинской фолклорной секцiji. Našli sme ih jak srpezljivo uča kročaji za novi tanci, za skotrima nastupija na predstojacih manifestacijog i festivaloh. Kedy ti počal chodziť na folklor? Kiedy długo už tancuješ? Rok, dva? Rok. I kto te privedol? Tato. A preco i on tancoval, može biti? Hej. I jak ti še tu pači? Nie banuje, že si pristal? Pa ljubim. Jak vypatra jedna vaša proba? Perše máme zogrivanje, kročaji kolomiki, pa vecka máme učíme koreografiji novi. Tak. A je zda jeden kročaj, co bilo češko zvladat? Nie było. Keda tanci ste po teraz naučili? Robili sme kolomiku, ta robíme ruski tanci za veselinku. Znači, rihtate tanjec za veselinku, ali budete i za pupčer tanjec? Budeme ići u Krastur i na pupčece i tako. Kje razmace probi u tižnju? 2. Ljebo 1 put. I kedi prihodzice na probu? Na sredu i na petak. Vi dva pajtaški vjedno prišli tu na folklor tancovac? Nie. Ja wiem tu bliżej, a ona tam prichodzi z babu. A ti već sama prihodziš? Hej. I kelje dlugo už hodziš na folklor? Rok, 2, 3? Može biti pol roka, tak No, coś. pol. Hej. I jak ti še tu pači na folkloru? Fino. Jaki šitsko kročaji vi tu naučili? Je zna jedan kročaj, co češko bars? Nie. Nie. A jak še tebe pači na folkloru? Kako ti se sviđa? Dobro mi je, lepo je. A ko te nagovorio da dođeš ovde? Niko ja. Marina ti je drugarica pa si s njom došla ili kako? Ne, upoznali smo se. Ja думам, že jak pejtaša môžeme veľa vecí postihnúť. Co sme ukázali teraz na ostatním nastupu u Čeverevu, na tej zonskej smotri za toto zonu tu, ktorej pripadáme i stvarno to znači zadovoljni sam na to, že co s tým postihujeme, s tým drugarstvom. Ja vše hasnujem na vodu, to znači i teraz hasnujem na vodu, to da povolam dzeci, prvenstveno, ali i rodičak da privoza dzeci do matki. Evo, teraz môžu vidieť, že co i robíme, môžu vidieť každého roku na veselinky, co robíme, môžu vidieť na ročnom koncertu, na pupču, na druhých nastupoch, kde nastupáme. Kad pojdem do Verbasu, ljubim s babu pravic kolači, kotrivi potraju jak veciki. Do njih ize 2 vajca, 200 grami cukru i 200 grami margarinu. I to dobro je vimišati. Ajde, drži lap i rozbi vajco. Tak. Rozbi pušč. Ne babi. I margarin do 100 boku. Za zloku.
lak cuker peše i to razmišuj. A Ivan može da umije limun skoro jak su na treme skorki. Ima ho posteru? Hej, postere hode. No, teraz vymiešane môžeme dodať takú 3 ložky medu. Čekaj, tak bude dáme. Limun. Ivanku, ti dodaj tam takú vaniloju cuker. Nasypem tako? Hej, vysyp. Na druhý bok takú. Nie na toto. Limun. Hej. Dodáme teraz takú múky. Ajde, Boris bude miešať. Ajde, miešaj len. Pomalky. Ivane, ty dodaj praščok za pečenie. Toto, hej. Tak. I teraz Boris bude mušiť s rukami zamišiť. Dobre, vymiešaj. Alebo ja pomalky dostanem to? Nerúšaj nič. Teraz sme rozčistili stol. Pomúčime teraz za kuštičku, Boris, ty položiš cesto i budeme rozháňať tu na túto múku. Položím same cesto. Ajde, vyň. I tak. Do toho havím na to? Daj toto skloníme. Da nám nesmeta. I evo teraz Boris bude, ajde, rozsahuj teraz pomalky. No dobre, teraz vežneme tepšu, da budeme vyberať formočky. Vežnjem? Vežni. A môžem ja isto? A môžeš aj. Tak, šorom klac. Tam do tepši polož. Tadili mne tak jedno na kolo druhého, bo še nám polipja. Teraz počem sme napravili pogašiky, teraz ih položíme do revni na 200 stepeni, že by še uprčali. Tak, spúd. Dobre, teraz polož. Jednu tacnu. Ajde, Boris, možeš ti vynímať. Evo tak. Tu budeš klasť. Da še tako zohladza, a već budeme masiť so smađunom i posypala so s melkim cukrom. Pachňu fino. Budu i smačni barsej. To Boris bars ljubi. Tak, i teraz tak labi okolo. Tak. Zložličku da kuštiš. Tak. Jak vinovi potraju. Vinovi potraju, a budu ozda i smačni, nje? Hej, dosť. Možeš teraz už raz i probovať. Dobri su? Hej. Dobre, učiš Boris. Ajde, Boris, i ti teraz probuj, jaki si napravil kolači. Smačnoho.
Kotri žiju na Valalje i maju veljki dvor, maju možljivosti maci vece ljubimcoh. Tak Boris i Anja z Kubanovo z Kocura, poprit kurčatoh, puljkoh, kohutoh, maju i prašatka. Sigurno mame prasata, ali se boje od nas. Mi se ne bojime. Co oni ljubija jest? Hrani, slane. Boris na ješenj počne hoditi do školi, do peršej klasi. Už zna pisac bukvi i čísla. Popri veljih obovjazko kotri ma u svojim dvore, dze pomahaj djedovi, še ohabi času i za matematiku, kotra po šitskim sudzaci u septembru budze joho najmilši predmet. Kad piše i rahuje, často mu društvo u dvore pravi Ficko. Od šitskih načišljenih Borisov najmilši ljubimec. Moj se vola kucu Ficko. Co on ljubi robit? Čuvam nas ubisce. Kto že mu dal take meno? Tato. A jak on vas čuva? Breše on? Sigurno breše. A kedi breše? Teraz baš veljo breše. Dok je takto prihodzi do vašeho obisca, on javi, že prihodza hosti. Sigurno. A co že ljubi jest, Ficko? Hrani. A vidjeli smo, že ti mu davaš že kolbaski. Co? Davaš mu i kolbaski? Hej. Co mu išće davaš? I salami. I hljeba. I kosku. Sigurno sejtam. I su se fino bavil. I take je. Su se za slabdu bavil. I Ficko i ja. A on ljubi bar skakat. I da mu da baci pet. Oj, to zna. Ficko se skriva do ljica i do vicevece i mi bavili žmurke. I tak sme fino. A kto žmuri ti će, Ficko? Ja žmurim, ja jedam ho. Gdje se skril. Borisovi i Anje nigda nje dopito. U dvore je sveljo obovjazki, a najvekša briga vospitovac nje poslušni kurčata i pulčata. U emisiji za starših upozname vas z Verbaščanom, kotri popri svoje roboti u cukrovnji Bačka, ljubel fotografovac, glumic, a teraz, ked muše dumki, iskustva i emociji natalo želi, ošmeljelše i pisac. Znova še ukazala Helta Draška, so še jak had presiskovala medi steblami. A nijednu rošljinu, čerijak lebo drevo tota Draška nje odškodovala. Bula krašnje upisana do okoliska, jake bi bula stvorena tedi kedi šisko druge u tej željenej krasi. Vypatra, že tota krasa pripadala Draški, jak i ona svojomu okolisku, lebo može buć tomu kto po Draški hodzi. Repiki na duši knjiška kotru napisal Janko Pavlović zo Zverbasu. Literaturu bar zljubi. Poklja robel u cukrovnji Bačka pešeja klomfer, a potim na varenju cukru, poneže bulo veljo roboti njemal času pisac, ta tediljem čital.
podhodze do penziji pošvecarše svoje ljubovi literaturi. To moj kusik u ktorem ja ljubim bus osamiče, zato tu mam cihost, tu čitam najčastejše, pišem, kad pišem i meditiram. Tu njet televiziji, njet kompjutera, njet nijake elektroniki, ljem knjiški, ktorih sam u mladosti nakupoval i nadobival i mezi njima ostatnja teraz i to ta moja sam da kediju. Janko Pavlović od maljučka veljo čital, a od njedavna, kjer će dumki, iskustva i emocije nataloželi, ošmeljalše i pisac. Poneže vekšinu svojoho robotnoho viku preprowadzel u cukrovnji, o tim i pisao. Život obično človeka verbaščanja, často to bilo i robotnika fabriki i také. Najčastejše to pišem. A ako zjazi, da kad imam tako jednu fajtu fantastiki, da skeljio pripovedki i tak pisani. Teraz u ostatnji čas vypatraže to ta čas fantastiki bere prostora. Přemenje pišem o običnih ľuďoch, o suďboch, o tým. A vševecej meditiram na nejakú suďbu človeka voopšteno. A so slovami fantastiky, na spôsob fantastiky. Uvidíme, že co z toho bude, da som už i zakončil a najviac toho u roboti. Započatого mám bar veľa, toho skoro nič, jak i obično. A kedy bude uvidíme, po konec mojho života od tej bude. Od straných písateľov Marquez za teraz mi najlepší. A od našich môžem povedať, jak z toho okoliska, by bol Danilo Kiš. A od našich ruských písateľov, ja dúmam, že ipak Paparhaji mi še najbardziej páči po tým Tamaš, ktorého veľa menej mám i jest. A je toto tí ľudia, ktorých ja ľubím čítať. A to tí mladí, také to jednostavno provázim, to ešte vše u čitanju. Jak da poviem, ja še jednej knižky znam vracať z povesej raz. Ja keď raz prečítam jednu knižku, to ešte neznačí nič. Vieš knižky ešte vracam o 5 roky. U Jankovim obiscu popri knjižkoh nahodzaše i fotografiji, kotri nastali keď še vracel zo zarmiji. Bul zaljubeni do umetnickej fotografiji, ta še upisal na kurs, a potim postal člen fotoklubu Branko Bajić u Novim Sadze. Dluho bul jih člen, kupil novi fotoaparat i calu laboratoriju i fotografoval salaši. Nemal ja odrezenu tematiku. Robil som i najčastejšie pejzaži. To bolo veľa chodzenia, panorami. Jednu tematiku som najupornejšie robil, a to bolo rozpadovanie, ščezovanie salašoch u Erbaskim hotare. Baš to Kosurski hotar je toto. Najväčšie číslo fotografije mám 100. Robil som i portreti koji su, a u klubu Branko Bajić u Novim Sadu robili sme všetko šorom i to tu jak tehničku fotografiju, koji su, ja bol asistentim, vekšim majstrom. Jak som še oženjal, počal praviť skiču, ja zanedbal jak laboratoriju, tak i klub, tam mi zašeli členstvo, već to rokami tak stalo. Najväčšie číslo ja objavioval u našej štampi, u ruskim slove, u stvari u Maku, tedy. A bilo i tu da kad je u Verbaše vystavize i u Ramikoh sekciji Zarije, isto boli dajaki vystavi, mali vystavi
jedno dňovi, da tak navolame. Tam som dával. Takže, jak da povem, jakošik som bol jakošik prešvečenja, že fotografije mesto u novinoh, da som baže forsiral toto jak vystavi. Digitalnu fotografiju uopšte nje robim, nje rozumim, moje sinove baš hliboko vošli do toho, ukazovali mi koji su možljivosti veljo vekše jak mi mali i teraz bi trebali ljudi veljo ljepši fotografiji i hljipši i umetnickejši, umetnički obdumanši robi, međutim dakusto ta tehnika odsahuje rozum na pažicu. Bar še pouzdaju do tehniki, do te digitalizacije, hoć bi to trebalo služiti s tomu duhu. Taki fotograf jak ja najperše zamerkuje komponovanje, elementarne tonske i tematiku. A tehnika ize posle to, hoć mi še vidi, že teraz ljude barže obracaju uvahu na tehniku, to Photoshop čuda robi, napravi prosečno krasne izivki, krasavicu i koji so to u naš čas nje bilo, u naš čas i fizični mani še probovalo ukazati jak zmist ličnosti, psihologiji tog človeka. Teraz ja to ne vidim. Tak i patim fotografiju na to sposob. Kolor fotografija dava išće vekši možljivosti, ali i to še ne slučuje, bi mušel fotograf poznac i komponovanje farboh. Toto kreirac. Jaki farbi dve idu, co ize, jedno s drugim, co nje ize, nje toho. Nje toho. Tu še izeljem na jakošik tehničku sovršenost i gotove. Až často vidim fotografiji, ktorí tehnički sovršeno zrobeni, a kompozicija naiste nijaka i podla mogla bi uzljepšavše. Najvažnejša čast fotolaboratoriji bol aparat za zbekšovanje. Do njo še kladlo negativi i projektovalo na fotopaper. Posle še to fotopaper kladlo do razvijaču, ktorý bol u posebnej tacni, već je vymýval u vodi i već je kladlo do fiksiru, gdje ostalo 6 minuti, že bi ta slika ostala na paperu. A u laboratoriji bila potpolna smota, bilo zapaljeniljem laboratorijske švetlo, ktoré odrezenej farbi, toto bolo željene, bilo červene i željene, ja hasnovalo željene, i odrezenej moci, že bi nje odškodovalo fotomaterijal. Postupak bol taký, že še vinjalo masku iz fotoaparata, položilo še negativ, tak, vracelo še nazad i otvorilo tot objektiv, vyprojektovalo še, evo, to formatiranje bilo i vyoštrovanje, sliki na paper, tu, ta škatula, teraz to bi bol paper. I keď se našlo format i oštrina, već se eksponiralo. Odsahlo še červene švetlo i meralo še čas, mal sam taki tajmer, tajmer, ktorý paljel i hašao švetlo na odrezeni interval, ljebo jednostavno s tim červenim. Kad se znova položi červene, ono nič. Već je paper bral, kladlo do razvijaču, gdje še čekalo da slika še rozvije, da še zjavi, već je umivalo u vodi, a posle še kladlo do fiksiru do tresej suzini, gdje še fiksiral, posle čoho še moglo paljic i dňove švetlo obične. To bilo osnovne u laboratoriji. Gorana Biljna, dzivka Jankovog pajtaša, poneže ljubi risovac i ima prihilnosti k umetnosti, dostala od Janka laboratoriju na darunok. Nažalost, ja išće nje hasnujem, bo trebam najst materijali, to ti hemikali, co še nješka ritko še možu najst, ali dumam, že bude uspišna u tim traganju, da povem, že jeden deň sigurno toto budem hasnovac.
Nazdavam się, že budem. Bo ja isto tak думам, že to ta fotografija po starim sistemu Jagrobena, že da ma dakus vecej duhovnoho u sebe. Nje taka je čista, da povem, vykristalizovana jak Agnieszka u Photoshopu, co še robi. Ivanka Pavlović, Jankova životna soputnica. Narodzena je u Sloveniji, a dzecinstvo i mladost preprovadzela u Skopju u Makedoniji. Od 1977 roku za svojim Jankom žije u Verbaše. U tim malženstve narodzeliše Ivan i Slavko. Dok bili mladi, Ivanka i Janko bili členi sekciji Zarije, a poznejše hodzeli do kulturno-prosvetnog društva Karpati. Janko glumel, a Ivanka spočatku bula suflerka, a već vjedno z njim i glumela. Ispočetka nisam bila aktivna, ali kasnije sam prebacivala neke tekstove, prekucavala, pa bila na sve sastanke, sastajala se s njima i tada sam prvi put upoznala Rusine, njihove običaje, njihov jezik, jer ja u Makedoniji nisam imala kontakt uopšte s tim ljudima. Tako da sam ih tu nekako izbližila se sa njima i godinama kako su oni počeli da pričaju, ja s njima nisam znala rusinski, ali polako uz razgovor počela sam, ali još uvek ni dan danas ne pričam rusinski zato što nekako ne ide. Više, ako pričam rusinski, onda razmišljam makedonski. Pošto 20 godina sam učila makedonski jezik, tamo sam završila osnovnu i srednju školu i tako da za sad tu je, samo srpski. Kad je bila država, tak i bili i mi. Takže nam to ti nacionalni jazični barijeri nje značili nič. Ona i Nješka i od počatku prilapevala, baš rozumela rusku bešedu, slabše bešedovala je i to treći jazik. Slabše bešedovala je učestvovala u zapojednih aži predstavov za teksta jad, ako si ju učel kolo tekstu i to jedno pri njej bilo. Taki človek je bavi u teatralnoj predstavi, bar zmuši naučiti tekst, ne može na znakodljivost osloniti oprez jak mi i to. Takže je to tako zdavalo po češkosti. Slabo bešeduje po ruski, ne može on akcent nijak zvladac, ali rozumi potpuno zna i pisat i čitaz, ona ruski knjiški čitaz ljehkostu. Pre 100 roki ona to naučela i zeci isto tako znaju čitaz po ruski, rozumija, hoć slabo bešeduje. Hoći to je su nepreverene. Nie budem zazad. Budem zazad za sebe. Bok ja budem sedziš u tim knjižce i ti budeš in šake holubce, jak so si do teraz bilo. Još prva predstava kad je naš kum Janko Lenđer režirao Češalj od Fadila Hadžića, ja sam prisustvovala i nije imao ko da suflira, pa ajde, ja usput. I počela sam da sufliram, meni je to nekako išlo. I sad, kad na pola probe, kad je bilo, trebala je jedna devojka da glumi jednu glumicu, pa nije odustala, nije mogla. I naš kum je rekao, kaže, ajde pokušaj ti. Pa nisam smela, pa kako ću ja, ako počnem rusinski da pričam, pa ja razmišljam makedonski, udarim neku reč makedonsku, kažem, ja ću da zaboravim sav tekst. Ajde probaj. I ja sam tako počela. Od sufliranje, krenula na glumu, pa onda opet se vratila i glumila i suflirala u iste predstave. Tako da od Češlja počela sam da glumim u Češlju, od Fadila Hadžića, pa Svadbeni marš, pa Sole Mio, pa Velika ptica, Krčma na kraju, na glavnoj draji i Faraoni. To su mi zadnje predstave za odrasle. Kasnije, tu sam u sve predstave i suflirala i glumila. A kasnije sam nastavila kad je Nada Lenđer počeo da režira dečje predstave, onda sam bila šminker i kostimograf.
A Solemio mi še bar spačela predstava Veljka ptica, to za najmocnejša Lenđerova predstava, keď nje babki zo Slamoh, v ktorej som nebavila, satiral som, ali som veľkú časť vžal kolo obdumovanja scenografiji. To ti predstavi mi u pametanju. Napríklad i to ta po Čehovovi robená Kačma na hlavnej draji, mala mocnú scenografiju i to ti efekti. A to i mezi ostatnjima vekšijima, masovnejšima predstavami Lenđerovima. Te našej grupi. Da budete se ženi či nie? Pitam się, či ste się rozrachowali? Koho hovali? A pitam się, či się oženice znaštana i lovu babu? A nečul som, že bi bol chorý. Kto chorý? Mefto! Nie znam, dzeni pipka. Ber pod svoje to tvoje oca, bo doraz mi skočim zo skorih. O, ľudze! Otec, mili naš, ti znaš, že mi všešicko od šerca za tebe porobim. Nic si ne dam, ta ani ne pitaj, a keď umrem vymirjajce še jak znace. Dok som živi, nikomu nič. Bešedujeme o ženitbi. Bešedujeme o ženitbi. A voljevši kart zlamac, jak žad toto čudo piskate. Ša više mace ženit. Horim više mace ženit. Jih sinove Ivan i Slavko predluželi po ocovej drahi, poljubeli fotografiju, a okreme kameru. A oni jak mali u tej atmosferi odrosli, ja robil fotografii, tedy tovariš som bol s WC fotoamaterami. I oni vše boli u ceku to, keď odrosli, keď počali stukovati, ja ih kritikoval. Naravno to ta kompozicija fotografiji koje co, i oni kus pokus to prilapjevali, až prilapeli literaturu čitati svojim, ja ponukal mam dakle literaturi o kreativnoj fotografiji, a Ljebeska pošli veljo dalje, oni počali film robiti koji su sve ja nigda i nije probovao. Takže me prevoz išli. Keď odchodzil do penzije, Jankovi nje bilo bar za žalj. Znao, že bude mať vecej času za to, co ljubi. A popri knjiški i Ivanki jeho supruhi, djedovi často društvo pravlja i unuki, Sandra, Anastasija i mala Jovana. Keď krasna hvilja, ih dvor predstavlja pravu oazu mira i spokoju, a društvo im pravi ih ljubimec. Keď podla hvilja, keď pada dišć, Đido še zo staršima unukami ljubi prešejtac. Ljubi pojst do kulturno-prosvjetnog društva Karpati, ljubi opatric co še slučuje u Verbaše i poprovadzic da jaku podiju. A najbolji zo z unukami pojst do Horodske biblioteki. Dzivčata tiž ljubja čitac, ljubja krasne slovo, ali išće baže i muziku. Ta poneže Đido ih vodzi do biblioteki, oni ho často odvedu do muzične školi. Teraz, odkedy som penzionovaný, správne som sebe púšťal na zeku i mám veľo času i za čitanie, i za písanie, i za to,
kojaké restaurácii za provadzenje podobových stvaroch. Takže pre toto še čustvujem bar šťastlivý. Našol som to mír starosti, co by še volalo. Preto starosť môže byť krásna, starosť nie krásna stvar. Ale pre také da so je krásna. Že človek, jak by se povedalo, šljebodný. Žijeme pomalky, bez obovязков, navíky vjedno na tej hladkej drážky, co taká zrosnuta z okoliskom, dzečne dopušťuje pjaskanie našich talpoch, jak keď by pre nich i bola stvorena. Švidki rozvoj novih tehnologij z rokami do zabuca podriljuje njeljem da jedni mašini i aparati, ale i calko menja sposob života. Malženska para Bokšičovih z Đurđova uživa u sučasnih tehnologijoh, ale čuva i čas prešlosti u svojim obiscu. U Svjatosavskej ulički, ktoru starši Đurđovčani pametaju jak crkveni, ljevo-serbski šor, žiju Bokšičovo. Malženska para, čiji zajednicki hobi za zberovanje, restaurovanje i čuvanje starih predmetoh. Jih obisce pravi zdohadnjik na prešli časi, keče zo suše dami vjedno na moljbu robelo i celjelo šitski brigi i radosti každodnjovoho života. Hoć vekšina žiteljstva na cerpenim šore, tedy bula srpske nacionalnosti, oni pre svojih sušedoh rusnacov naučeli i pešedovac po-ruski. A ja naučili je dzecko, kad sam bulta, tu bulu pajtaši dzeci še baveli, tak sam i učel. A i do školi, kad sam hodzel, pajtaši išli na to fakultativni i ruski jazik, ta i ja da kedi z njima išol. U dvore Bokšičovih, ktorí polni so s eksponatami, ktorí še da kedy hasnovalo u každém obiscu, dominuje poljopривredna mehanizacija. Tot koč hasnoval še za Šitsko, drugo koču nje bilo, to perši košta. I na poljo še išlo, i kukurica še lamala, i žito še voželo, i deteljina, šeno, Šitsko, co trebalo. Noj še vi nošeli z obisa na poljo i tak še robelo Šitsko. Jaki žemo kapacitet? Kjeli rasto trebalo obraciti na polju i nazad, že bi še prevezlo za jedno holjta kukurici povezano? A to trebalo mali kapacitet bol, a kto mal žem u rice tam, to dvaras kje dobize nadzem, dobre bilo. Bol daleko ta rit, daleko ta, a tu co valalu bliže ta 3-4 raz bilo. I do ktorého roku to bola hlavná prevozka? A to bilo tam, co ja znam, skoro do 65-6 rok, co ja znam, kad špediteri počali da še pravlja. Ta već, kto mal penježi, ta kupil špediter, kto njemal, ta hasnoval to koč. I kje še konji prahalo do toho koča? A 2 konji biš trebalo, a kto njemal 2, on prahal jednoho konja. A vidim, že tu máte i studnju okolo toho. Zaco še hasnovala to, ta voda zo stake i studnju? A voda še hasnovala za stoku, da še napaja stoka, a kad bila dobra voda, ta i ljudze pili. Kad budala dobra za pice, kad nje bila, vesljem za stoku. To každe obisce malo takvu studnju? A dahto mal takvu studnju, a dahto mal to tu dziravenu studnju. Воду за студню od 1970 року, keď u Đurđove zrobeni vodovod, pomali zamenjovala voda za ščopoh, a kupatila, ktorí potim dobudovani do zabuca driljeli velji predmeti za otrimovanje osobnej higijeni, jak co i toti, ktorí začuvali Bokšičovo.
ali vratne še na predmeti, ktorí boli neobchodní u každým poljoprivrednim gazdovstve. To pluh, to še orala žena s konjami. 2 konja i oralo še žena. I keljo, jedan človek i varice 2 konji z jednom brazdovim pluhom mogli porac. Coja, može biti že lanc i pol za dzen. Ali okrem toho pluhu vi imate ište po jedni mašini, ktorí še už davno nje hasnuju. Jesu, ali to jesu taki različiti pluhovi, jest jednobrazni, dvobrazni, to za paranje, za kukuricu, slunješnik, za cviklu mam pluh, co še paralo, cvikla ke še parala i ručno ke se še robelo s konjami. Jak dochodzicie do tih eksponatov? Znate jak, to daco bilo tu i u mnje u hiži, a kad ja to počal vilahovac tu, ljudze vizeta, mi da gdje vizime, pitame i tak, snalažime še. Vidim, že vam šitski eksponati u bar s dobrim stanom, znači vi ih tak pošoreli, že bi oni najutre mogli pojist na poljo robic? Moglo biš pojda i njema kto cahac pluhovi teraz, konji njeti, tak, teraz traktori, šednje i honji. Kad konji vistati prišli za spolja, trebalo im dati jedzenje i obrok. Jak še to pravelo? Konje dobivali kukurici, a dah dodavalo klepo, a dah to lupal kukuricu. U zarnu še davalo. Ta već mašina mala ta še lupalo. A perše bila taka mala tota, a to trebalo dlugo robiti. Već še napravila veca, vekša, še tak robelo i lupalo še i... I keljo mace vi to ti mašini za lupanje kukurici? A teraz mam to ti 3, ali različiti. To je mala, to co še dlugo na njej robelo i to te 2 vekši mam. Ali različiti, jedna starša, jedna mlača i tak. Keljo roki oni imaju, to ta najstarša? Co ja znam, može bude tu 60, 70 roki, 80, to ne pametam. Ja kad bol mali, ta mašina bila u nas, lupalo še to. Tu u vašej tej kolekciji eksponatov je zveljo i kilaši. Okreme mi interesantni to tu na mure. Zato še on hasnoval? To še hasnoval na polju, kad še išlo hraško, kad še šal u Đurđove. Ta še na polju nošal, ta napravi še tronožac, ta še okači to kantar, ajde da pojem, i već še mehi merali. Keljoh to nazberal, nabral, da še zna za placic, bo to ljudze išli da robje za placu. A tot kolo njoho menši, zaco to bilo? A to u obi se hasnovalo i na pijac kad še išlo da še meri i tako. Ali vi imate i calu kolekciju tih kilašov? Dobro, to je interesantno, že različiti, ta ista funkcija ista, ali je različiti marka, da poveme, brand, co bi teraz utoreli, hej. Tot furig u vašem obisce maja teraz jednu interesantnu namenu za kvice, a jaka mu bila prava funkcija? A prava funkcija bila, že še vynošel hnoj za skljivu. I deteljina slama še prinošela do hljivu i tak. Co trebalo ta na furig še položiti, a teraz u penziji furig. Do penziji pošli i velji drugi predmeti, ktorí hasnovali gazdinji u každodnjovej roboti, a jedna z najvažniješih robotoh bilo mišenje hljeba. Evo, ovo je sito, sa tim se prostaje brašno, pa se kvasac stavi, pa se tu zamesi hleb. Ako je malo društvo, onda u tim, i onda to odstoji, pa se onda male obgice stavljaju u to, da odstoji hleb,
pa se onda u furunu ili u pečku, kako ko govori, stavlja. To su naše bake radile, moja mama, tako se nekad radilo, sad to niko ne radi. Gde ste našli ove eksponate? To su sve od mog svekra i svekrave ti eksponati. To je sve bilo na tavanu, pa smo mi skidali, pa smo prali, brisali, farbali, eto. Za dobry chlieb, jak było ważne dobre zamišić i ohabić cesto, żeby bi kislo, tak bilo važne i dobre natopić do peca. Kukuruzovinom se to ložilo i onda kad se peć zagreje, onda se sa ovim odgurne žeravica i onda stavljaš sa lopate za hleb i onda posle sat i po vremena onda se hleb vadio napolje i tu tako i kolo toho za hljeb mace i veljo mlinčki za kafu. Čiste to da jedan stih ih hasnovali. Pa ovo su mlin za kafu, jedan i drugi. To su naše bake upotrebljavali i to je isto bilo na tavanu kod mog svekra i svekrove. A onda je došlo ovi mlinovi, to se sve ručno mlelo, evo sad sve na struju, pa sad ni nema da se melje sad, odmah kupiš gotovu kafu. U obistu Bokšičovih začuvani velji predmeti, ktorih hasnovali ih predki, a velji posle restavrovanja hasnuju i voni. U ih obistu zažnjem dominuju radija, ktorí do Đurđova i do ih familiji stihli tako i posle elektrifikaciji Đurđova, odnosno posle 1950 roku. To radio bol u našem obistu, ta već džido tot naslezelo od jeho brata i već tak rušelo jeden po jeden, ta duho to i stalo na pojeze, ta već, pa može bože 8-9 roki, že malo ja to ozbiljnejše rušil, ta jeden, drugi i već tak i to vezita prinješe. Dajaki su mi na najlonu kupili, tako da zberame. Kolekcija mi je kolo 40 falati. A jest i Tesla, jest i Philips, perši srpski radio i Nikola Tesla, to utoril sam, a to Eir, Niš, Savica, pa jest taki šitski. Co najzem ja to šitsko pozberam i To ti vaša radija u takim stanju, že pretpostavljam, že velji z njih možu i robic. A vidim tu jedan, ktorý u dost lošim stanju, čiho vi hodni popravic. A izgleda da bude radio to može, ali da robit ne znam, ali pa je teraz to hudobni barz. I od to radija boli. A ja to eto, to odljepene, to ja to zalijepim, namesim vizice i to šitsko. To platno še muši premenjic. Ta utorja ljuze, že z babi dzivka nje budze, a z toho radio budze. Glasi prepodne pretežno sunčano, a posle podne umereno oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Samo će na jugu i jugozapadu Srbije tokom celog dana biti umereno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Uveče će doći do razvedravanja. Jak se vam vidi to ti prešli čase? Či boli kraši, jak teraz, či to ti zažljem ljehčejši za život? A co ja znam, ja dumam, že bolo ljepše. Bo še nigde nje ponahljalo, mirnije še žilo i teraz
to všetky len behajú i nepatria jedno na druhé. I popri bogatej i rižnorodnej kolekciji eksponatov, Bokšićovo i dalje izvikšuju svoju zbirku. Každi predmet, ktorý najdu, kúpia alebo dostanju, restauriraju i na prihodne mesta vyložat, a okrem njih u tim zdohadnjiku na prešli časi možu i drugi uživati. Preшлej soboti u prostore Kulturno-prosvітного društva Karpati u Verbaše otrimani 4. festival horskog špivanja. Na njim nastupili 6 hori. U predluženju u muzičnim bloku posluchame i uvidzime jak bi patral nastup každého z njih. Ergen deda, červen deda, ej taka, pataka, na
veselim rodinu. Hajnunu, hajnunu, jutre, povremena pojutre. Tancovala Nina z Ninu, u komori poslaninu, što to veše čudovali, jak to oni vidu mali. Tancovala tlusta s tlustu, u komori za kapustu, mužo veše čudovali, jak to oni vidu mali. Tancovala rekla s makom, a Petruška s pasternakom, do cibulja ovačela, ta Ivona poskočela. Ej, igrali, či ne grali, ljerduraci tancovali, mudri oči višireli, taki tanec je videli. Mudri oči višireli, taki tanec je videli. A čija to križa stoji na dolini, čije to zivčatko šije na mašini, čije to zivčatko šije na mašini. Mašina čerkoče, a zivčatko plače, verni sjavni verni, mili moj kozače, verni sjavni verni, mili moj kozače. Neverus, neverus, Bože mamku komu, zohlavim jaziče, a sam ne znam komu, zohlavim jaziče, a sam ne znam komu. Jak mi se ljubili, suki verni cvili, jak mi perestali, zeleni si gali, jak mi perestali, zeleni si gali. Jak mi se ljubili, Riko moja Riko, cepe se na tebe, posmotriti britko, cepe se na tebe, posmotriti britko. A čija to hiža stoji na dolini, čije to zivčatko šije na mašini, čije to zivčatko šije na mašini. Sorry.
Stihli sme po sam koniec emisiji Dobri večer Vojvodino. Reprízu môžete opatriť takoj tej noci kolo 2 hodin, jak i na jutre popoladnju na 15 hodin i 10 minuti. Spred ekipi, kotra pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.